Na busy wangena namagumbukumbu wakho la. Ngikhiphe izicathulo. Wona ubona problem wangena nama size 15 la. Ni busy mina na busy wali disturb na namagumbukumbu ama size 15 wakho la. Hayi ukuthi uyembona ngathi kulento ezihlaba lapha mntana. Mawubona ukuthi kunezinto zakushaba ungabuyira. Please nicela ungapoili majwezu wami Mahlalela. Ngiyalizwa mntana. Beni busy nemuntu manje wafuna ukuthi nikhulume kanjani na ushare khona la. Habe ngizoqedisa kuphela mina. Ngingaqhubeka la. Wabona umuntu wafanele ukuthi ayenze 3 days 4 days nimtshelile yona. Wabona yena waqedelela maranga wakhe afikile 4 days wakuqedelela today. Washangana nemuntu wakhe today karala yi1 today warale na muntu today from today no kurala yi1 waqedelela nawe walungisa zakho zonke zakushangana. Uzwile musimasharele ukuthi nikhulumile kanjani? Ya ngizwile ali manje bengifuna ukubuza ukuthi umuntu wakho uyabe njani for ufuna nikutshele futhi ukuthi watolile umfazi munjani? Nombembuzela ama design ma hips. Mina na designer umuntu mina. Wanibhekile wabona umuntu wakudesigner umuntu. Habe ngibuza ngithi senze ukuthi nxa ngihlangane lo muntu wakhona ngibe sembona ukuthi umuntu ade bona ngamakhosi. Bantu abadala bengifuna ukuthi ngizwisise khona phana ukuthi umuntu onjani. Watola umuntu odark hamba ofana nawe so. So baba Banda thina sesingahamba siphinde sibuye kusasa. Nina niambile nipinde nibuyile futhi kusasa. Because wabona ufikile wa disturba nejuzi lakona nilashekile yonke into because ufikile umnyamana wakona uyapha problem always. Bengicela amafoni number. Ucela ni Ama number. Ama number ni baba. Amna ngamgcina benzizwela athiwa ukhangelela ukuthi atolile. Imhlolo yami ngoba uzuBhanda etshela umna wami ngenhlupho zakhe. Sucabanga ukuthi wena usuzathatha iadvantage ngoba uzwile ukuthi uthini manje. Ubhanda uyakwazi engicheckile. UBhanda utwanza athenga lamaroli. Wanjela vele phambi utwanza athenga amaroli lamabhasi. Mina bengahlala la kuhle. Amanye amabhoy amaroli ngiyambhalisa ebizweni lakhe. Amanye kimi. Mina ngamgcina. Wena. Iqhaqwe lingangawe linje iqhaqwe lingangawe ufuna umna wami yabona umncane njani lo. Uyabona ukuthi umncane njani umntwana lo Mahlalela. Abantu abadala bagcina. Benza ngithwala phatha kuhle. Yamhlolela. Udala Bhanda ngicela ukuthi limtshele ukuthi isimo sami amaroli lana lalikhuluma ngakho. Wena wafuna kunikeza trailer yakho all the time. Wabona ukuthi izinto zakho zakusinde wafuna ukuthi unihake emuva unidonse kufanele netrailer yakho Mahlalela wena. Ade mpongo ukhuluma. Hayi Mahlalela mbodini size yakho. Usambe mina wami. uBhanda ngithi sibuye kusasa baba Bhanda. Nifikire kusasa nanilungisela yonke into kungane ma problem afana nala. Hayi. Ukugula unje iqhaqwe lingangawe ufuna ukuthathana lo mntwana omncane so ufuna ukuyahluphekisa umna wami. Benyamgcina. Umgcinani Mahlalela uthini ubaba uBhanda wathi wena uzahlangana le size yakho le omnyama njengawe le. Umna wami athi uyambona ukuthi umhlophe kakho omnyama. Nxa emnyama manje siya mix. Hayi. Manje color grade. Sala uBhanda ekulungisele Mahlalela. Mdala Bhanda lawo senzithi uncedise lapha ukuthi kudle kube right la. Wena wafanele ukuthi mina nikuncedisele kushelela. Nikuncedisela kuna kuqombisa abafazi laba. But bekuyi through pass antu umuntu bekhona. Mina nikuyenzelile imithi yakona ukuthi izinto zaba simple. Wena wafikelela lapho wasmayila watola intombi. Wena wafuna ukuthi mina futhi nikushelele futhi. Hayi bengikhulumile. Double job wafuna ukuthi nikuncedise if awuyazi ukukhuluma nakushela unitshele nikushelele mina. Ni uyabhadala imali. Same time waqonyiwe. Even abantwana abancane so niyakuncedisa mina. Wabhadala yonke imali. Kwade ngifuna umuntu walokhu Bhandanya. Lokhu akuyenza. Wakushanyisa. Hayi. Kade lakho lenjilimuka lilintsili. Lidlakuzani. Hey! Lokhu. Hayi, dala sengihamba. Hey! Hayi. Andabona namanje ukuthi kade lanilimuka uyazi ukuthi uyenza kanjani? Ukuthi ushabe imkoshi umemeze iwantu.